Ćao, ja sam Dijana Maksimović, imam 11 godina i evo moja sestra Anđelina. Je m'appelle Angelina, j'ai 14 ans i sada ćemo da vam predstavimo Pariz. Pariz je podeljen u 20 delova, to se ovdje zovu arrondissement. I ovdje kako vidite ima puno lepih pijaka, ovdje ima puno lepih skulptura i naravno isto pijaka i tu je kao neka mala. Nalazimo se u centru Pariza, ispred Notre Dame, to je stara crkva iz Pariza. Sad će da se pobližimo da vidimo krug koji označuje centar. Znači, to je tradicionalna crkva, kao što vidite kako je sagrađena. Notre Dame je sagrađena od 1163. do 1345. godine, nalazi se u 4. arrondissement. Cette cathédrale accueille aujourd'hui environ 13 à 14 millions de visiteurs par an. Ali on točno milimetar dalje je centar Pariza. Kao što vidite, baš je čudno kad je toliko malo, a to je centar. Jel možete da verujete? A ovdje piše point zero de route française. To znači da je kao tačka nula, da smo u centru. Jel možete da verujete? Znači, evo, kao što vidite, moja sestra nije nešto raspoložena, možda će ako da raspoloži. Evo, gledajte kako se vidi, sad će da se približimo. Vidite, kao jelka. Eto, tako je daleko. Znači, ako smo ovdje i kao što znate, Francuzi vole baš puno da jedu u restorane, kao što možete da vidite. Sad smo u jednoj dugoj i maloj ulici koja se zove Montorgueil. Mala degustacija. Ćao, vidimo se!